So by that time vele cause ngizwile itoreni ukuthi khona abantu abathelwayo ngeacid understand kanjani. So obvious ngokuthi ngisindile mina but bengiyibeliever leyo nto cause bayimentionile understand and which is into mayimention shuthi vele niyayenza understand. So yeah baphikisana ke laba bayi2 uyabona kwathuleka nyana ke mababuya kwathuleka nyana makaceda ukuthi lo munye mtubuli lo munye adayithi ngumthele ngeacid phela ngibaboni and angazi nokuthi le acid izoqala itheleke kuphi kanjani already sengizicabangela mina uNkulunkulu wami ukuthi sengilindele nanoma yini yabona kanti ukhamba kwabo yazi ihlathini imvula iyana ihlathi nalo liyarasa yabona ngisezwa kahle yabona but ngizwe imoto mayihamba yabona ngibamba umoya kancane ngoba phela ngeke ngenze action ngibona ukuthi kuyenzakala ngiboni phela yabona mara ngihleli into engangedate maceda ukuhamba kwemoto ngahlala but ngenhliziyo yami ngezwe ukuthi nakusana umuntu la ehlathini sekuyihlathi nje elirasayo because nemvula iyana yabona kwaba khona into ethi ayazini yenza iplan manje yabona because izandla zami lezi beziboshwe nje ngama cable tie 2 because ngikhonile ke ukudonsa yabona i-cable tie mos lento le mawuyithi nje kancane iyaphuma yabona ngalona ngabuyisa iskipper ila ngibone khona ukuthi labantu abasekho la mele ngiphume la ehlathini manje yabona isikhathi boma what time isikhathi I think labantu sihleli ehlathini labantu I think sihleli into engange2 hours mara manje like isikhathi mawubhekile ngoba isikhathi 8 yabona from 8 manje soku10 yeah lapho kunethi ngiphunyuka kwami ehlathini sekungaboma 9:10 lapho nje but bese kulate sihlalile into engange2 hours yabona so ngaziqhaqha yabo ukuziqhaqha kwami obvious inkinga manje seyinyaweni ayibona inkomo iboshwe ngelona ngentambo engakanani ayingiboshwe ngayo bhuti la iboshiwe and manje mangithi ngiyacheck obvious bengishawa yabona so amehlo wami angisaboni grand ngibona berry nyana yabona but ngiyabona izindlu le yabona but lela hlathi lele deep siphakathi deep but I can see ukuthi kunezindlu lapha sengilwelani ukuyofika endlini or estradini la ngitshela bhuti wami ngijampile ukujumpa ngaze ngayofika la engifika khona shuthi immediately mangifika estradini ngihlala kwami phela sengikhathele already yabona umzimba wami uyashake ngapha ngiyacabanga ukuthi mabangabuya labantu yabona ujumpe boma isikhathi singanani mobheki ngijampile bhuti wami ngijampile into engange 15 minutes yeah ukuya nje la engiyakhona ngokujampela ukujumpa ngeke phela kube fast yabona kodwa ngijampile nje kodwa ngiphumulanga lapha ehlathini nobuhlungu beinyawo ngisabuzwa ngajumpa thukile ngicokanga ibhathu bambe namaphaqaphaqa wami yabona gcokanga ibhathu ngajumpa ngafika immediately nje mangifika kushuthi ngihlale pavementini mangithi ilitshe nyana nje yabona ilitshe nyana nje elingathi lime njengomese yabona ngita ngibonwa yini yabona and manje nisengine inhliziyo yami angisazifuni la cause manje ngicabanga lento engibuya kuyo ampur ngafa yabona so into engiyenzayo manje ngiyenzisayo ienga yabona zama ukuyikhatha le ntambo ngizama ukuyikhatha phela ngapha seyilusi because bengilongijumpa yabona iphume le ntambo le yabona ukuphuma kwale ntambo kuvela imoto yabona and manje mangiyibheka le moto should la ivela khona ukujika kwayo mariza la mara ngibonile ukuthi i-white and nale moto bengihamba nayo beyi-white yabona ngiyasho ngithi naba bayabuya ngiyasho ngithi naba labantu bayabuya